Bandung Nabi buca curi wahai caudang 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah Bandung Nabi buca curi wahai caudang 25 yang disebut dalam Al-Quran Allah pertama pun ulun susul Nabi Adam Nyanku itu wahai tempu bandung insan Allah Yang kedua hai saudara Nabi Idris Dalam syurga dalam mata ketok Iblis lena Binuh masa supel kepegang kapai Kepeding kenal bala tentera jeda berkai Allah Hud Nabi Hud limang salam Ibrahim Yang tak murah dengan senjata perang hadim 7 Nabi Lulapan Isa ngal Ismail Yahudi mina surorati kurban nasi siplo Harun sibla Musa anu Imran Bukan tursi nadron marin dengan Tuhan 12 Daun lemah lembut mangat tansu Inyang hilai hanjadele kata dang laju Allah cuma kulai daulan pegang hai Zulkifli Nabi Sulaiman karunia Tuhan bangkan tinggi Nabi Ilyas karunia Allah udem tino Namdah Yusuf pulen pengetasam nako Allah tan rupa Nabi Yusuf hai bong hati Pungadalika purumo raja nang romo seru 17 Syuib kalim sepot matang Yang jotungkan kemujizat Nabi Musa kula Panda ulan pegah Zakaria Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yakub 20 Nabi Yunus yang pengkon 20 bulan sebut Nabi Isa Hana ayah karunia Allah Tuhan yang esakan ibunda Maryam nama Bangsa boh badan dum cahaya malaikan Duhaplo limong pambekenang wahirakan Nabi Muhammad pemuda Rasul kesudahan Allah bandum Rasul 25 hai bau hati Ja'muruno budajino be'lalone Ja'muruno ba'ulama be'lelalo Gado bang uro malam telah duduk gado Bang uro malam telah duduk